Hai menaza ting choma I awang riame zaina mai go Zeme News man sage hai menaza klum. Railang bige Zeme man sa kibo mle neze hai menaza madaka herbiga za neze tingkum karchibe nai kum tingkum kum changna jang kai ke chum ngau hodolub zigene recha gai dele zen mai kri ke zig chum tingkum changna jang kai ke chum dam mai ting chogu Zeme man sa news Zeme ko ne ine hai mena hangge paugai dera dele Hanai kum ting kum changna jang kai ke chum gu Zeme man sa ibe railang bete je North East State Assam ge anui Zeme mina hangket Chiteibe Zanme pramzizne lodiram zai pepezizne elder Puwang hungbe Zanme zai pa ze additional secretary executive committee NCAC nadle zai pa ze government Ayurvedic college Guwahati gene BAM as Bachelor of Ayurvedic Medicine Sai Surgery 14 rank competency chakju ze ladle ze kachele zai North East State Assam ge anui Zeme mina hangket Chiteibe Zanme kachebe pevzne Zeme roge railang betu ze Ayurvedic gu doctor ze railang brahange hanum gaire dele ze kachedele chipo zigne Zeme man sa kibo lamgene anui kangpe ze anugu doctor Chiteibe Zanme pe rege misu ibsam zai racha gaidele Zai North East State Manipur gu Governor La Ganesan Zai Chief Minister and Biren Singh Zai Health Minister Education Minister Zai Minister for Textile Commerce Zai Industry Zai Corporation na sa zai Hanai kum changna zai kai ke chom ting kum kar chibengo lubli gum zai hai mena zai Manipur State ge lungmle ne zai recha gai sampe gai dele Zai na North East State Manipur gu Governor na sa zai hanai kum ting kum kar chibe ting kum changna zai kai ke chom ngo lubli gum zai mi hai mena Manipur State ge lungmle ne de se ize kekeze puna kete ze lungbam kele ze kachedeli ze hai mena hnai kum ting kum changna jang kai ke chum ting kum kar chibe ngilu bligum ze wang dai rabga hai mena ibigene kekeze ngo hodoze suke lung kete ze za state ze IBB ze hangra hange hanum tele ze Manipur gu Governor La Ganesan ne sale Zaina India Ramgu Lorex Nazis Rug National Football Championship for Hero Santos Trophy kumchang na jang kai knab nai kumchang na jang kai ke chumgu Assam ge tetiben tagmai ge Nagaland benai Assam pak chumbe match ge kan tab ge Nagaland mene Assam hange goal ku chumkai ze Assam ne Nagaland me hange goal ket kai ze Assam me ze Nagaland mene pak chumbe match ge ngamni dele ze ka chevle zai krai be du Nagaland mene railang be match ge Uttar Pradesh me ze ngamlu zai pakna be match ge du Tamil Nadu me ze ngamlu zai pak chumbe ge du Assam me ze ngamlu bzi ge na chuna group 3 ge Nagaland mene 9 point ge la muidle zai hulang me ge la muidle ze ka chevle zai loke to ai Santos Trophy ge Nagaland me final hange qualify te ze hang changai mre le ze ka chule chipo zigene chuna Nagaland me match kanan tara hange final hang changra hange la muirei za ai final ze Nagaland me Santos Trophy ge hang changlai designa railang ba history changlei ze ka chule za ai po Santos Trophy kan tab ge Nagaland me final hang changra hange match kanan tara hange la muirei dele zen mai kri kyu zik chum tingkum changna jang kai ge chum dam mai ge Nagaland benai go pam dai be match tagule ze che zai momak ze Nagaland mene ai go ma ze pam dai be match ke dui pele design awang dai ra be kri ke zimnge tingkum changna jang kai ke chumai design ne Arunachal Pradesh me ze final hang changra be match ze tagule ze ka chele Zai tetiben tangmai ge India me Pakistan me ze kol telu ze mina hangai sruk ze himriket me civilian me ka te me ze Pakistan me na nimnu ze bangya kai ni be zai puni ze bang hange tikum di gai be ze loi di sai si ze India me Pakistan me ze bangya ba me mina hangai sruk ze himriket me ka te me ze pet ka hange rangai dele ze ka chele zatin kum changna ze te set kum ge India me Pakistan me het kai lu sai si ze Kri ke ziket benai di ke ziket ge India में Pakistan में गु गबांग की गे बा में बनाई Pakistan में India में गु गबांग की गे बा में तिंकुम संग ने
border gana hiak za exchange te delay za ka chuli zai Pakistan manai India me exchange te za civilian zai fishermen ka te mizek banki gane India में पाकिस्तान में जेम पैदरा जाए पाकिस्तान में इंडिया में जेम पैदरा हंगे रंगाई ब्रोगे इंडिया के पाकिस्तान में मिना हंगाई चुमजे हिमलोस कुइमा अनुगो में सिविलियन में ले जाए मिना हंगरेक्स कुइजे मिंगेमा पाकिस्तान में गुहकाते में ले जाए जाए पाकिस्तान के देगे चुना मिना हंगरिंगे के जा अनुगो में सिविलियन में इंडिया में ले जाए मिना हंगाई सरोग जा रिंगे में दाइमा हकाते में ले जाए नाइ कुम चंगना जंकाई के चुम तेतिबे क्री के जिकेट माई दिल्ली के पाकिस्तान में इंडिया के देगु गबांकी के बम जेम पेट करा बताजे ते के गइदले जे पाकिस्तान के देगे इस्लामाबाद के इंडिया में पाकिस्तान के देगु गबांकी के बम जे पेट करा हंगे बताजे ते के गइदले जे कचले चिपो जीगने इंडिया गु गवर्नमेंट में पाकिस्तान के देगे इंडिया में गबांकी के बम सिविलियन में जहका ते में जे क्लोज है पेट करा हंगे जे रंग जे चितो गइदले जे साले Zahnai kum tingkum changna jangkai ke chumrai langba kri ke ziket tingkum kar chibmai ge Afghanistan ke dei Kabul International Airport nei limbe lim ke gwa ja saugai babam ge bom fok pa zamina hang te set met chai za jimna gi ki mene ka hazam de lei ja ka chele za Afghanistan ke dei gu Taliban spy mroge ke DBP Interior Ministry spokesperson Abdul Nafti ne saja aipo bom fok pa za International Airport Kabul Afghanistan ke dei gu tet ge back gate mui digene fok pedele je sali Zai Syria ke degu Syria State News Agency SANA ne mansak pawe bechai suze tetibe kri ke zike tingkum chana jangkai kana tingmui ge Israel mugu fighter jet hereine limbung ne Damascus ke dei International Airport je kam siatoni je chuna madu te dolak je lamui dele je ka chele chipo airport ne limbe sogai babam je zai chige Israel mene punigu hereine limbung jet fighter te lu je strike te je airport ne limbelim keu kai je soge babam teu kan siap gine serious pai me mina hangna chai jai mina hangna ka hazam dele je sale jai kre ke zike tingkum changna jang kai ke chumai ge Syria ke deigu Damascus International Airport ge Israel mene pnigu hre ne limbung jet fighter telu je ne limbe lim keu je soge babam international gu airport teu kan siap je tingcho kunta khana gu me ge le je ka cheli The Ukraine ke degu Ukrainian Air Defense Forces mene janai kre ke zikna tingkum changna jangkai ke chum hamamai ge Russia spy mgu pepere na limro be drone me 39 Shahed drone banai 2 Eagle 10S banai X-59 missiles kam sia je kap ke ni dele je ka chule Zai gdei rege mi pinan suiza kan tabang git puin ta chika sang be peu zai Portugal country gang git pui mi pinan suiza kan tabe ta chika sang be peu star footballer Cristiano Ronaldo ne chuna Saudi Arabian Football Club ALNA SSR team hange tagai gudle jaka chele zai git puin ta chika sang be peu star footballer Cristiano Ronaldo ze Saudi Arabian Football Club ne kumchang na jang kaiming yu ncheu keria Saudi Arabian Football Club ma hange tagai hange ka charang kang 200 million euros peze nimje luini dele je sali ai gena na mai kre ke zik chum ting kum chang na jang kai ke chum dam mai ting chogu Zeme man san new sa loi gai dele pe gai jang kinga nim le ne je to dele